Dao nam Bog da imamo rodnu zemlju, zlaćane žitnice, raskošne voćnjake i povrtnjake. Gdje god pogled seže, vidi se trag vrijednih ruku domaćina. Semberija je glavna žitnica otadžbine, čuvena po kupusu kome nije bilo ravnog na Balkanu. Semberskom ravnicom vlada manastir Svete Petke sa 5 zlatnih kupola, ispod kojih se čuvaju čestice prepodobnog Sergija Radonješkog, najvećeg ruskog svetitelja. Od kneza Iva od Semberije i Filipa Višnjića do zeke Buljubaše i njegovih golaća, što život dadoše za Karađorđevu Srbiju, gradili smo bogatu istoriju ovog kraja. Grad se nalazi na 3 magistralna pravca. Etno selo Stanišići je okamenjena vizija planinskog sela u ravnici, a manastir Svetog oca Nikole je duhovno srce sela. Spomenik Petru I. Karađorđeviću, kojeg Bogu hvala obnovismo, čutke svjedoči o vjernosti svojoj matici. Postoje 3 industrijske zone sa kompletnom infrastrukturom. Konstantan napredak bilježimo u prehrambenoj, metalskoj i drvno-prerađivačkoj industriji. Bolnički kompleks Sveti Vračevi nastavlja tradiciju pionira bijeljinske medicine doktora Jakoba Kohuta. Mladi Bijeljine dočekuju sutrašnjicu ispunjeni duhom preduzetništva i novim idejama koje snagu pronalaze u prošlosti. Bijeljina je univerzitetski centar regije. Ulaganje u znanje i vjera u mlade prioritet su razvojne strategije opštine. Zvonik manastira Svetog Vasilija Ostroškog opominje nas da ostanemo čestiti nastavljači dijela slavnih predaka. Ponosni na Bijeljinu, ponosni na Srpsku, Radio televizija Republike Srpske.